I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u Boston Gamer. Danas ćemo igrati Clash Royale. Znam da nisam dugo snimao. Danas ćemo igrati sa mojim drugom Antro Games Plus. Da, igrat ćemo Draft Challenge 2 ili 3 runde. Tako, dakle, ajde da odmah krenemo. Arminu pošalji. Evo. Tako. Au. Nadam se da će me zapustiti legendarna. Ajde. Sada, hajmo epic. Legendarna. To. Tombstone. Sparky ili Graveyard? Graveyard. Ja ću uzeti Sparkija. Sigurnije. Dobro. Hajde da krenemo. Dakle, ovaj klip će biti malo kraći. Zato jer 2 runde. I hate you. Znam šta bi mogao. Mogao. Abu. Au. Šta sada? Party klon. Dakle, ovo ćemo ispred balon. Čuo sam da konjima Oh. Da, tako je. Oprostite, malo se čuje ovako zvuk igre, ali nema veze. Ajde, pukni Sparky makar jedno, brate. To. Aj, sviza. Ovo ćemo ovako Tombstone. Aj, sviza protiv Wizarda. Wizard ima jači napad. Da. Zato je Wizard jači. I prvi toren je tvoj. Ajde. Nadaš što ću sad da uradim? Sigurno ne znaš. E pa ne znam ni ja. Od koga ste uzeli? Od sebe. Buuu. Sada ćemo morati čekati da samo od sebe. Ajde. Sada ću ja poslati ovo. Plus ovo. Šta je sad bilo? Oh. Veliki, ma baš veliki. A fuck. Dobro, makar je 1-1. Što znači da imamo šanse. Jer nikad nije kasno. Osim kad izgubite 3-0. Ovaj roket smo gotovo promašli. Ajde. Ovako, sad ćemo ovo da uradimo. I ovo. Tako, i sada ćemo... Aj, Wizard. Aj, nemoj pukati. Pukni, to! Ne, Ice Wizard tamo! Aj, to bi taj Wizard volite. To Wizard volite. Ajde. Inferno tovar ovdje. Ovdje moglo biti problema. Poslat ćemo ovdje njega sad. I ovdje Ice Wizard. Meni je najbolja legendarna Lava Hound. Po vama... Koja je po vama? To napišite u komentare. Ajde. Dobro. Nije dobro. Ja imam Inferno tovar. Ok, ovaj put pobjeda je tvoja. To. Ljubim sulice moje. Dakle, zadnja partija. Ajde, ja ću sada poslati. Vi možete imati sreću u svojoj areni. Arena 6. Legendarna. To sad ja imam. Legendarna. Poslao sam ti legendarnu. Ja te nisam. Ja sam te poslao Skeletonar.
Sparky plus Ice Wizard. Plus Miner. Poslao nam je Lumberjacka. Dakle, nastavljamo. Bio je mali problem. Dakle, ovu rundu nećemo računati. Znači, ićemo iz početka. A da, kada sam imao poison, sada ćemo ponovno. Idemo guards. Krećem, dakle ja sam izabrao ovako na brzinu deck. Elixir Collector sam dobio od njega. Dart, goblin. Mislim da ovaj put nemam dobre karte. Ne, ovo ćemo ostaviti. Nijedne legendarne znači, baš nijedne. Koliko se sjećam svog deka, sjećam ni ja. I od Fire Spirits. Gotov sam. To. Tako je. Ješite ga se. Ne mogu ti tvoj goblin ništa. Ošao ti je toranj. Kao što nije glavni. Ona mora znaš, možda nije. Na drugu stranu ćemo poslati guards. A ovdje ćemo samo Fire Spirits. Tako. I ovdje će ovako Goblin Barrel. Samo onako da možete ti. Ok, ovaj toran možda je njegov. Elixir, hvala. Jes, moj. Ajde, guards. Znači 2x elixir, mi još imamo elixir kolektor. Ne može biti bolje. Ali još se borim. I 4 arčara. Plus 3 guards. Ovo bi trebalo biti kraj za njegov toranj. I da, 1-1. Nerješeno je. Dakle, ovaj klip čak i nije bio toliko kratak. 8 minuta. Što je dobro. Dakle, ja ću jednu partiju vamo da crown chest samo za 3 krune da dobijemo. Dakle, ovaj deck koji koristim meni je odličan. Malo eliksira i jako dobar. Još ako imate velik level ove karte, što je odlično. Fire Spirits ćemo ostaviti. Ovdje ovako to. I mogli bismo... Propade nam napad. Što nimalo nije dobro. Jer sada on ima napad. Hajmo pek, samo izdrži. Toranj njegov. Fuck. Sada nisam pročitao da li je izašao iz igre. Ne, nije. Nešto kao da mi se učinilo da je pisalo da je izašao kao iz igre, ali to mi se samo učinilo. Ok. Iskreno mrzim gigante. Ili gige.
Fair. Ok, ajmo sada ovdje Hog Rider. On mi je level 5. To je meni solidno. Ovdje ćemo Skeleton Army. Fire Spirits. Ajde, Fire Spirits. So. Iako mislim da ova pobjeda je njegova. Čak što je rečeno i zaslužno. Ovaj put ništa dobro nisam baš činio. Ovo ćemo poslati Goblin Bara, Hog Ridera i na drugu stranu Skeleton Army. Ima strela. Ok, ja sam gotov ovaj put. Znači, zbilja gotov. Valkyria. Fucking Valkyria. Dakle, nešto malo health na mojoj glavnom tornju. I ja ovdje ništa ne mogu. Ovaj put smo izgubili. Nema veze. Blizu sam bio da dobijem makar jedan toranj. Evo, donirat ćemo. Dakle, malo mi fali za level 8. I onda možemo turnire ili challenge. To ću naravno snimati sa vama. Šta bi možda mini peku na level 5. Ne znam. To ću odlučiti poslije. I to bi bilo to od ovoga klipa. Ako vam se svidio, ostavite like, share i subscribe. I vidimo se u sljedećem klipu.